لەگەڵ تێکەڵکردنی هێزەکانی هەسەدە و هەتەشن بەڵام ئەوانیش دەڵێن با بە گفتوگۆ باشترین چارەسەر بدۆزرێتەوە. هۆربان ڕەفات ڕوودا و هەولێر. سەرۆکی هەرێما کوردستانی نێچیروان بارزانی لە ئەنقەرێ بوو ئیرۆ لەگەڵ سەرۆکۆماری تورکیە ڕەجەب تایب ئەردۆغان جڤیا سەرۆک نێچیروان بارزانی لەسەر حەسابێ خوای ئیکس نویساند و ئەو بجیڤینە لەگەڵ ئەردۆغان کێفخۆش بووە هەروەها گوت وان دجیڤینێ دە بەحسا دۆسیا هەرێمێ و پەیوەندیên di navbera عێراقê هەرێما کوردستانی و تورکیە دەکردنە یەک ji wan babetên sereke rewşa li navçeyê bûye Sûrî bûye Rojavayê Kurdistanê bûye bêguman berî ku li gel Erdogan bicive Nêçîrvan Barzanî li gel Wezîrê Derveyê Tirkî Hakkan Fîdan jî civiya bû ev jî dîmenên civîna serok Nêçîrvan li gel serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan. Avukat Sedat Yurtaş hem nivîskar e hem jî parlamenterê berê YDP li stûdyo Mîvanê min e kek Sedat xêr hatî. Navxêrê de ben. Kêfxweş bûm rastî vê ji we re bêjim temaşevanên hêja yan nod û yek bû yan nod û du bû em her du jî ez û kek Sedat nivîskarê rojnameyekê bûn Kurdî me dinivîsand welat bû yan azadiya welat bû. Welat bû ihtimal ekmezin. Çi kêfa min de hat digot wallahî camêrekê li Bakurê Kurdistanê bi Kurdî dinivîsînê nivîskarê koşê bûyî. Spas dikim. Rojnameyekê Hîn berdewam e. Hîn berdewam e. Parêzerekî jê hatî serkeftî parlamenterekî serkeftî nivîskarekî hêjayî kêfxweşim kek Sedat. Îro kek Nêçîrvan li Anqerê li gel Erdogan û Hakan Fîdan civiya min hez kir bizanibim girîngiya vê serdanê hem ji bo we Kurdên Bakur hem ji bo me Kurdên Rojava hem jî ji bo Kurdên Başûr çi bû. Bi rastî ez sê çar royê li Kurdistanê li Hewlêrê me ez ji bo civîna Meriyê hatim. Rast. Min hemû civîn hemû bêşdar yek bi yek pir nêz ve şopandin pir civînek girîng bû. Min birêz serok Nêçîrvan Barzanî jî li wêrê bizindî temaşe kir. Gotinê wî peyvên wî hevokên wî û bi tevahî enerjiya wî dikarim bêjim ku pir balkêş bû ji bo min ji ber ku tiştê ku digotin ne tenê wa şîroveyên ji derve bûn şîroveyên ji hundir bûn peyamê ku didan ne tenê ji bo em bêjin raya giştî bûn peyamê ku didan wê çaxê jî qasî ku min hîs dikir ji Anqereyê re bûn ji xwe ji Qendîlê re bûn û ji Rojava re bûn yanî ji wêrê îro hîn baştir mifam kir ku bi rastî ew axaftin ne tenê ji bo civîna Meriyê bû ew axaftin ji bo pirsgirêka Kurdî ya Rojhelata Navîn bi tevahî helwestek nîşandan bû. Yani asta wî biya min gelek bilind e hem bi Tirkiye re hem bi Rojava re hem bi Qendîlê re bi tevahî jî bi siyaseta dünya ve girêdayî dikarim bêjim. Zanin lê dikarin li gorî ku zanebûna xwe şopandina xwe tê derxin ku birêz Nêçîrvan Barzanî îşareta destnîşan dike ku ev mesele divê di rojhelata navîn de mayînde were çareserkirin esasê vê çareseriyê do anî ziman. Ez dikarim bi kurtasî viya bêjim. Girîng e ew berê de jî alîkarek bûye ji bo pêvajoya çareseriyê pêvajoya siyasî li Tirkiye pêvajo dest pê dike dest pê nake kek Sedat pêvajûr ku derê em rastî ev dîtinên ku li gel Ocalan çî bûn û piştira komîsyonek ji bo parlemanê li parlemanê hate avakirin ew pêvajo li cihekî asê bûye yan bi rastî li bendêne ku hinek guhartin were çêkirin ji bo ku careke din dest pê bike. Niha bi rastî emîna dîta me 15 salin li Diyarbekirê gelek dosya dixebitin. Yani di tora wekevî û piralî de rola civakan sivîl, ceribandina Afrikaya Başûr, di siyaseta Tirkiye'de Kurd û hilbijartin, di xizmeta cihkî de çi ji destçe piskirêkên bajêr û pêşniyazên çareseriyê di avakirina aştiya civakî de rola hukukê.
Yani ji ber wê yekê jî hem partiya demê hem jî dewa ev yeni olê em mîna zanyara pêşniyarê parlamentoyê kirin. Em jî bi serok Mesut Azîzoğlu re em çûn meclîsê me jî fikr û ramanê xwe bi berfirehî got. Yani ger kanuna bingehîn neguhere, xala çel û dudiyan jî, xala şêst û şeşan jî, ger kanuna perwerdehiyê neguhere, ger mafên Kurdan yê xwezayî nên teslîm kirin, ev mesele çareser nabe. û tişta din ez 1994 da meclisê de bûm. Wê çaxê jî hinek civîn çêbûn. Min ew mînak jî li wêrê di komîsyonê de destnîşan kir. Dema ku em hatin civiyan me ev mesele nîqaş kir, danî nîvro hemû parlamenterokî wê royê hatibûn wê civînê derketin golivra sevr çê dibe. Fîgan kirin. Lê îsal li me gudarî kirin, hatin em pîroz kirin û pêşniyariyê me yek bi yek not kirin. Yani tê fehm kirin ku Meclisa Türkiye 8 sal şunda runun iştiye ji bo ku vê mesele çareser bike dipê lêgerînekî de ye. Belê kemanî hene, belê astengî hene, lê tiştê ku ez dibînim yani êdî hatiye fehmkirin ku ji ber rewşa rojhelata navîn û geşedanê ku ev çend salê dawîn pir zû pêş de derin, êdî ev mesele çareser nebe, welatekî mîna Tirkiye, devletekî mîna Tirkiye nikare dahatiya xwe qasî ku derfetê em bêjin vî dewrê dest didin pêş dihere. Ji ber wê yekê lazim e ku ev mesele çareser bibe, ji ber wê yekê ev hevdîtînê îro ez pir giring گرنگه باشه ji bo rojava jî bêguman giring e me destpêkê de işte behs kir pêwendiyên Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê pêwendiyên hikûmeta Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê zêde ne xweşin kek Sedat tu dibînî berê şer hebûn ha van demên da wê şer sekiniye êriş sekinîne lê tehdît hene li gor nerîna te ev çawa dikare aramî navbera Tirkiye û Rojavayê Kurdistanê de çê bibe ji bo her du aliyan çi tê xwestin Yani hêviya min bi rastî ez hêvî dikim de heman demê de jî yani tişta ku ez dibînim dixwînim ev rewşa ku îro mîna xetmandinekî xuya dike ji ber ku serokê meclîsê dema ku meclîs vekir du tişt got ji vana yek got ku ger hesede çek bernede li Tirkiye jî guhertinên hukukî çênabin. û serok komar jî çend cara Erdogan jî got ku ger çek dest pê bikin qelem bêmane dimîne. Yani tiştên gefên gelek tund hatin xwarin lê belê îro eşkereye ku saziyek li Sûriyê bê çêkirin ew hemû pêkhate dibêjin li vir peyvekî geh xweşe yani Kurd û Alevi û Ereb û Suryanî û divê teftê de wek hev cî bigirin ji bo wî jî hem destûr biguhere hem jî ew devleta ku di dema Esad ta navendî bû merkezî bû ew bikare. Do jî dest nîşan kir ev yek gelek giring e. Yani ez hêvî dikim, bawer dikim nîşanên ku ez dikarim ji siyasetê bixwînim, siyaseta dinyayê, siyaseta navnetewî hem viya bi rastî ji Tirkiye re telkîn dike, bi awayekî şîret dike dibêje, hem jî ji Rojava re dibêje. Yani ji ber wê yekî îhtimale, îmkane li ciyekî hebû du bîvînin. Yani êdî dinya gelê Sûriye jî, gelê Kurd jî, gelê Ereb jî şer naxwaze, mirinê naxwaze. Pirsgirêkê ku henin, kêmasiyê ku henin, astengiyê ku henin dixwaze bi aşitiyê, bi diyalogê, bi axaftinê, bi nîqaşê çareser bike. Biya min êdî pêşiya me divê ev xalana pêş de derkevin ji ber ku Tirkiye berê bi rastî têkiliyek ku yê xweş hebû. Yani Salih Müslümat bu Ankara'ya jera Haliye sor raxistibun. Yani çima mazlum abdi ne Türkiye o hevditina çeneke uçare seriyek mayinde ne ditin dıpırsın. Çuna mazlum abdi dibek u rojak verekek Sedat em bibînin ku mazlum abdi ji aliyê Serokkomarê Tirkiye ve pêşwazî kirin. Yani tiştekî wisa belkî ne geribe ne? Ne geribe, ne tiştek ne geribe ji ber ku êdî
دوی باوریه دمکو دنیا جی روجهلاتان آدین جی ترکیه جی ور حساب بکه کو دولت باخچلی yani herçika seroki partiyek neteveperes buku de meydana da kındıra dağlıkandını da avet İro de bejeçi ve ev mesele de Ankara be çare serkirin de Brez Öcalan verel meclise de baahfe yani jiboy bir tane henek tırse ku gave ku dibin vere avetin nain avetin yani mesela Selahattin Demirtaş ne hat berdan itiraz kırın yani ez bavar dikim eva pırskireken ku astenge ku henin nezde dikare şunda bimine. Bu kurti kak Sedat roj avay Kurdistanê ji bo Bakurê Kurdistanê ji bo we çi ye? Manavê çi ye? Nuha êdî rojava rojhilat başvur Bakur nemaye. Her Kurdek li kêrê be Kurd jî Kurdistan jî di mejiyê wî de di dilê wî de. Ev yek ev 20 salên dawînên ku êşên ku tên kişandin, zilma ku tên kişandin, mirena ku li Rojava dibe her ro em bêjin li Amedê û li Wanê û li Batmanê û li Şirnaqê, li Cizîrê li her cihî tê hîskirin. Yani ne minabereye ji alî raha gihandinê de tiştekî û yekî din gelek xortê me, gencê me, insanê me çûne û car ve negeriyane. Ji ber wê yekê jî mirov nikane êdî minaberê jî hev cuda bike. Ev tişta bi yek tiştî dikarin bi rehetî paş ve bihêlin. Çawa li Avrupayê gelek devletinin navîna wa da sînortine divê navîna rojhelata navîn de jî sînortine bin. Yani ne tenê bi fîzîkî, bi hişmendî, bi nivîs, bi her awayî û bi ticarî karibe her were ji ber wê yekê dilê me ye. Gelek spas hûn jî dilê me ne Bakurê Kurdistanê jî dilê me ye we tê bîra min di nod û çaran pêncan wan deman da parlamenterê de pê bû kek Sedat rojên herî nexweşbûn bû wiha. Her roj mirin li ser rêya we bû lê we ew welatparêzî û ew fedakariyeke gelekî mezin kiriye. Spas parêzer Sedat Yurtaş nivîskar û parlamenterê berê partiya DP. Gelek spas kek Sedat. Spas baştir ez spas dikim ji bo ezman de nawe. îro 6 sal di ser êrişa li ser li dijî Serêkanî û Girêspîra derbas dibin. Ew şer bû sedema koçberiya hemû Kurdan ji wan bajaran. Binêrin nihal Serêkanî çend Kurd mane temaşevanên hêja ji xwe re hesab bikin. Belkî hûn ecêb bimînin. Tenê pêncî Kurd li Serêkanî mane. Kêmtirî pêncî Kurdan li Serêkanî mane. Ji xwe re hesab bikin. Ne guneh e? Koçberên Serêkanî nihal ku derê ne? Di nava kampan da dimînin. Li kampên Dêrîkê û li kampê Hesekê ne. Li kampa Serêkanî, li kampa Waşûkanî, li kampa Newroz dimînin. Lê jiyana wan ya di wan kampan da gelekî nexweş e. Nehê cotme heye. Demijmêrin çarê êvara 2019 ne. Bêhişyarî, xeta sînoriya navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de bû hêla şer. Tirkiye ji asman dest bi êrîşan kir. Grûpên çekdar jî ji beja hîve. Serêkanî û Girêspî kirina armanc. Pêre, pêla koçberiyê dest pê kir. 6 sal di ser van dîmenan re derbas bûn. Li gor rêxistinên belgekirina binpêkirinan, ji wê rojê ve li her du bajarokan binpêkirin bi dawî nebûne. 6 سال سرداکرگرنا سرکانی و تل ابیضی لی حتی آنا قدغیه گو خلکی وی دوره وگرن باجاری خواد. من چتانا و حکومت ترکی دست خودانین لسر مال و ملک خلکی دورا 5000 مال آنا دناف دست واندهیه به 1000 هکتارات عرض زراعی دناف دست واندهیه ناهلن گو او خلکانا وگرن. لباکور و رجلات سوریه حتی دما آنا 7000 کس آنا د کامپادنه جیانوان پر زحمته قطعه گو افکسانا وگرن مالی خوان.
بردفکی کمیته کوچبرن سرکانیه برای روداوی بانگ لجواکا نافدولتی و نتوین یک بوی دکه که دمجارا وگرا کوچبران ده ببن آلی کار. بانگا ما جواکا نافدولتی رو سرسریوی نتوی یک بوی گو بتایبت داخوازا ما وگرینن جی واره ما بنزیکترین دم ده. جبر اویا خستکا می سرکی و مافی می لگور سوز و پیمان ناف دولتی یک عاد دا دست آلیکاری درج بکن جالی یعنی اویا که مانیا حکومتا بگویز جی گو حیا آنها خنابین بر پرسیار بروان کوچ براده و اعتراف جی بوان کامپانه کریه گو نتوی یک بوی جی کاربه وقت به زیادتر دسته آلیکاری دریجی وان کامپا وان کوچ برابر که. و اپراسیون لشکری کریزه کم روی آمازون چکر. لوما سالوگرا داگیر کرنه نتنه بیر آنینه. لبانگ کش بو وکرنا دوسیه در بدر قربانیان و پیک آنینا دادوریه. نوشین همه روداو. بله نازه بفرهی بفيديو بجرافيك جوارا بحثا إيرشا لسر سرکانی و گره سپی بکم ایرش کنگی پیکات اون دبینن روژا نه ماه دهان 2019 یعنی پشتی همه بیجن بساله که ایرش سر عفرینه اف ایرش هاتا سر وان هر دو نافچین روژ آوای کردستان گره سپی و سرکانی جسدی 85 جخلک رسن ین وان هر دو باجاران که بهتری 150,000 کس بون جبر وان ایرشان کوچبر بون کوچبری در بابون پرانی وان لکیجان کامپان مان تماشاوان هیجا او کوچبرین کو سرکانی و گریسپی چون کامپا واشوکانی چون کامپا سرکانی و چون کامپا نوروز هجمار وان کوچبرین لوان هر سه کامپان چقاسه 7,000 کس نه هندکه براستی هجمار کردان بره چقاس بو لسرکانی و گریسپی به تایبتی سرکانی نفوس کردان سرکانی 7,000 کس بود بهتری 7,000 کس بود لینها حساب بکن نها چند کرد سرکانی مانه تنی پنجی احتمال که مزنه کمی پنجی بشی بله رقم البردست ما دبیجن در دور پنجی کرد 7,000 کردان تنی پنجی کرد سرکانی مانه او جی نگنجن اختیار مانه دوان ایرشین که هاتن سرکانی و گریسپی چند کسان جیان خوش دستان حساب کن هفته سویل ده ناوان کشتیان داد ناوان کسی که جان خوش دستان هفته سویل بون و جوان کسان در دوره 8 جن و زاروک بون چند کس هات نگرتن 807 کس هات نگرتن جوان گرتیان 92 جن بون 56 زاروک بون و 766 کسی راستی اشکنجه هاتن و ایرشه چکر تشتی هری خراب گوهرتنا دموگرافیک چکر بهتری 3,400 مالبات عرب لواندران هاتن بجی کرن و 120 مالبات کنال سرکانی بتایبتی سرکانی و گریسپینه مالبات داشینه باشک جوان خلق عراقی جاری که مجوره بحث کر ملک و مال خلقی جی هاتی تالان کرن در بهتری 6,200 مال هاتنا تالان کرن 1,200 دکان کردان هاتنا تالان کرن 100,000 هکتار نهات دست وان عربان ده هنک جوان داشینش خورا حساب کن 52 گندین سرکانی و گریس پیجی والا بونه کسک دوان گندان ده نمایه اف گرافیکا سرکانی و گری سپی بو دیم سر مجاره کدن تماشاوانه نیشا بنیرن ریوبری سازی سربخواه یا لیگرین الوندایان سوریه کارلا کینتانا تکز دکه که سازی آوان لحمو کسین که لسوریه واندا بونه دگره و پشتگریه ده مالبات وان که جبو راستیه بزاره بن کاچما واندا بونه اولکو دارینه کینتانا دبیجه او گرینگیه که تایبت ددن دوسیایا کسین که آلیه داعشه و هاتنه رفاندن جنین ایزیدی دناوا واندانه
و تیمەکە وان ئا پسپۆر هەیە لەسەر بێ بژۆرێت کار دکە هەروەها ئەشکەرە کرد و ئەو لەسەر بویەرێن و لە عەفرینێ چێ دەبنجی لەسەر وان بویەران کار دکن و ئەو لەگەڵ ڕێکخستنە چاودێریە مافێن مرۆڤان دە پەیوەندیە دەنە بەرپرسێ ڕووداوێ لە نۆیۆرکێ ناما عەبدوڵڵاه ئەڤ راپۆرت ئامادە کرد. ئەم خاتونە سەرپەرشتی باڵاترین هەوڵی جیهان بۆ دۆزینەوەی ونبووەکانی سووریا دەکات. لە نیویۆرکەوە ڕۆژی چوارشەمە گوتی هەوڵەکانیان کوردانی ئێزدی و ئەوانەش دەگرێتەوە کە لە عەفرین لەژێر دەسەڵاتی هێزە چەکدارەکانی نزیک تورکیادا بەم دواییە بێسەر و شوێن کراون. ئەم لە هەر کەسی دیگارن و هەروەها ئەم هاتنە ئەرکدارکردن و پشتگیریە ماڵباتن کەسن وندا بکەن ئەرکەمە ئەوە ئەم پشتگیریە مافن ماڵباتان و تەواهیە جواکە سووریە بکەن ji bo zanîna rastiyê ji bo zanîna ku çi serê hezkiriyên wan dehatiye her kesî kesekî xwe heye yan jî kesekî naz dike ku li Sûriyê winda ye em li hemû wan kesin ku li Sûriyê winda ne digerin. هەمووان دەبێت کوردیش بگرێتەوە وانە؟ ڕوودا و دەپرسێت. دوو پرسیارم هەیە یەکێکیان لەسەر ئێزدیەکان لە ساڵی 2014 دەوڵەتی ئیسلامی هەزاران کچوژنی ئێزدیان ڕفاند و زۆرێکیان تا ئێستاش بێسەر و شوێنن. ئای زانێرێکی نوێتان هەیە لەسەر شوێنی ئەو ژنانە؟ لە مانگی ئایاردا ڕێکخراوی هیومان ڕایتس واچ دیارنەمانی خەڵکی لە عەفرین بە بەڵگەوە خستە ڕوو کە بە قسەی ڕێکخراوەکە لەلایەن ئەو گروپانەوە ئەنجامدراون کە تورکیا پشتیوانیان دەکات بە تایبەتی سوپای نیشتیمانی سووریا. ئایا ڕێکخراوەکە ئێوە لە عەفرین کاری کردووە؟ ئەگەر وەڵامەکە بەڵێیە چیتان دۆزیوەتەوە؟ سپاس وەکی من گوت ئەم لە سەر دووسەیەکە مەزنە دەربارەی کەسن ji aliyê Daişê ve hatine bêserûşûnkirin kar dikin û bêguman ew jinin êzdî jî lêv xwe digere. Grupeka me ya ji bo vî babetî terxankirî heye. Em li gel rêxistinin civaka sîvîlin ku li ser vê dosyayê kar dikin di peywendiyê de ne. Şarazayên me derbarê vê mijara taybet de hene. Derbarê raporta rêxistina çavdêriya mafên mirovan de jî em ji bo wergirtina zanyariyên zêdetir derbarê bûyerên Efrînê de li gel wan de di peywendiyê de bûn. خاتو کارلا گوتی هەفتەی داهاتوو دەچێت بۆ سووریا. IIMP کوردکراوەی ناوێکی درێژترە کە ئەمەیە پەیمانگای نێودەوڵەتی کەسەبوونبووەکان لە کۆماری عەرەبی سووریا. وە ساڵی 2003 لەلایەن ئەم ڕێکخراوەوە نەتەوە یەکگرتوەکان دامەزرێنرا. بەڵام پسپۆڕان دەڵێن هەوڵەکان بۆ دۆزینەوەی کوردانی بێسەر و شوێن ئاسان نابن. عێریش دانا فدیا تەلانکردنا ماڵ و ملکان بە تایبەت زەیتون هینژی لە عەفرینێ بەردەوامن. بەرچاوگرتنا ڤان هەموو فاکتەران بۆ مالبات بۆ تاکە کەسان لە عەفرینێ نەهێسانە. ئەس باوەرم کو بەشێکە ئیزدیان لە کامپا هۆلێنە کو لەوێ دەرێ بدەهان هەزار ژن و زارۆکێن داعشێ هەنە. کە دێتە سەر ئێزدیەکان بڕوا وایە هەندێکیان لە کامپی ئەلهۆلی سووریا دابن کە دەیان هەزار ژن و منداڵی داعشی تێدایە. ئەو ژن هاتنە دۆرپێچکردن دەترسن و نەوێرن خوا ئشکەرە بکەن. بەرپرسەکەی نەتەوە یەکگرتوەکان دەڵێت کارەکانیان بە سەرپەرشتی حکوومەتی سووریا دەبێت. هەرچەنە حکوومەتی سووریا سەرپەرشتی هەوڵەکە ئاکات بەڵام سەرۆکی ڕێکخراوەکە دەڵێت ئەمە مانای ئەوە نییە کارەکانیان سنووردارە بەڵکو تەنانەت بە دوای ئەو کەسانە شەگەڕێن بە دوای عەلەویەکانی شەگەڕێن کە لە دوای ڕووخانی ڕژێمی بەشار ئەسەدەوە دیار نەماون و ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ هێزەکانی سەر بە دیمەشق تۆمەتبارەکەن بەو هێرشەی کە کرایە سەر عەلەویەکان لە شاری لازقیە. نامۆ عەبدوڵڵا بارگای سەرەکی نەتەوە یەکگرتوەکان لە شاری نیویۆرک ڕووداو. سەرۆکê berê dê CHP Partiya Herî Mezin ya Opozisyonê li Tirkiye Kemal Kılıçdaroğlu dibêje tiştê herî destpêkê ku divê li Sûriyê were kirin guhertina navê wê ye. Got divê êdî navê Erebî li ser nemîne navê wê were guhertin û bibe Komara Sûriyê. Çima bersivê dide dibêje ji ber ku Komara Sûriyê nûnertiya hemû pêkhateyên netewî û olî dike li wê derê. هەروەها دیار کرد کۆ دەبێت لە سوورێ دەستورێکی وەرە ئامادەکردن تێدا مافێن هەموو کەسی پاراستی بە چ جودابوون نەکەوە ناوبەرە پێکاتەیەن ئۆلی و نەتەوی. کەمال کلژداروغلو گوت دەبێت سووریێ ببە وڵاتێکی دەموکراتیک سەرۆکێ بەرەیە جەهپێ هەروەها ژە هەسەدێ و یەپەگێژی خواست کۆ دناوا
دولتا سوریه دا جه بگرن. روژا یکی ویمه هی گروپه که جوان کرد ج دیاسپورا هاتنه هریما کردستانه لگل سروک برزانی لگل سروک وزیر مسرور برزانی جویان گلک جوان گینجان هبون جاره کمینه کردستان دبینن لی پرانی اوان گینجن که هاتن چکه چخورد خلقی روژ آوای کردستانی بون لروژ آوای کردستانی خلقی می روژ آوای کردستانی لأوروپا گلک زیرکن اف جی دیماناین خانمه که دناوا و گروپه دا بویه مالوا عثمانه لهولندا دمینه سال 2012 و يعني لوي دليل حلبة إجدايك بويا لخلق عفرينه 9 سالن لهولندا وناسنامه وي ولا تيجي بدست خستيه دناوا وان جنجان دابو لور لهولندا كاري تمريده دكه لتشتي بالكيش أوه نوك هر تمريده كه لسر هما بيجن حمو عياده ونخوشخانه يان دگره وكاري خوا بردوام دكه يك جنجن زيركه كل أوروبا دمينه مالوا عثمان عندما يكتيا جوان عفرينه لدياسبورا هاتا كردستاني ونها الاستوديو ميفانا ميا مالوا تبخيراتي قالك سباس ساعات خوش تشاوي ساعتها تجي از باش قال لك كيف خوشم قويرو الفيدا ريفتر حاضر والله قال لي اجي كيف خوش جينجين وكا ودبينم براستي كو تشونا اوروبا اسيميلان ابونا يعني كرد بونا خو باراستنا من ديت مثلا هجماره كمازن سدو ده کس بون ندبیشم. آره 105 کس. 105 کس هات نوی داره پرانیا وان خلکی می روزهای کورسانی بود. بله. ت لهولندا دبینی؟ لکیشان باجاری. لباجاری آرنهم. آرنهایمه. از گلک جاران هاتم. آرنهایمه خوش آرنهایم. آره. براستیج دم از هاتم وی داره ده چه هیوی مهبون گیش بک هاتن. براستی. والله. خوش بو کردستان. گل کی خوش. اف جاره کمینه گسته ما کردستانه. جاره کتی؟ آره. والله من زنی بود جاره کمین تی کردستان. آره جاره. چه ودید کردستان؟ براستی کردستان جنته. نکارم بیجم یعنی چخص خوش از نکارم بو هفتک بو 8 روزه مال وی داره ما. گروپ را خلاص کرد پروگرام خوان هاج از هفتک اکسترا وی داره. وی داره اکسترا دمید. شانس باشه تو بخیراتی داره. باش بو کت دم که زیده گرم دانه هات با. آره. مال و اگر تمها حیشتان هات بای دست پی کنه هان پر گرم بود. آره گلک از میگه. ایجاد حساب کت بهار دواری. آره. جنته. آره. تو چیه کداری کردستانه؟ چیه زاخو؟ ام چون گلک جیا. ام چون دهوکه. ام چون زاخو. ام چون گنده برزان. او گنده براستی نزارم هنگی حیانها یعنی اسبید فکرم تخص او خوش بو مدیرو گشتید مگیتش بیست ام چون گلک موزه ما سرق دید او هیویا منی هری مزن. شانس ما قالك يعني نا قالك جوانين وكوال اوروبا هند بيجن كامريكانجي لا اوروبا هولندا تبهتر تشتكي مالفا افبو تقريبا 10 ساله من از لهولندا ما نزيكي 10 ساله براستي دماس كتم هولندا ده حيانها از 23 سالي دماس كتم هولندا حيانها ابو قالك شارك ياد من يعني دماس كتم بيدار ده از دقائق رونا نشتمه براستي از يعني جانا من قالك يزح كارا اكتيفي اري قالك كار واكتيف از هرتشتي برها بدورت باشه مثلا چوای نورمال یک دما تمريده تمريد خونديه پرستاری الورد بیشنه پرستاری از بارد کم پرستاری بیشن فداری تمرید همشیره انک با کرد بیشن همشیره نورمال تشتی از زانم مثلا همشیره که یان لخوشخانه که کار دکن جیل جمع عیاده که جمع دکتوره که کار دکن الجم کسی که کار ناکی نه تشواد کی من از سه کار برای بدرد کم او کار منی گم بخوندن یعنی از دکم از تقريبا منافي خو با دولتي مقدمان دي انه اسر حسابي خد شغلم يعني از منافي خد قدمينم از وانت بيجم از تخص عيادات هولندا هنا مد بيجن هاوس ارتس از البا انا شاكرم شغلم بنافيش من الشركه خوجي من مبخو بنافكري شركات اتي اري بس انه الشركات از نافي شركات برجو وهمي يعني نافي يعني از بوي نافي از كارم هرم تخص عيادات هولندا هنا از كارم الباوان بالشغل اوفيسيال رسمي اري ونافي از تخص نافي يجي بيش يجي برات ركلام يجي
مناف قريب مس عفريني يعني بمعنى مس عفريني عفريني يعني بمعنى السيدة العفرينية مس عفريني أره. سيدة العفرينية أره. تبتني لفيت دارين لا يعني تبتني كاردكي دل يعني جيت فالنتين الجلتا كار بك ناس بتنم تبتني كاردكي دل حطيناها لجم چند دكتور ونخوشخانه قرية قال لك بس هر يعني هر روجي مثلا دوام ساعات حشتا دست بيت كحياة بينجا از هر روجي دي شم جيكي قال لك باجارة تاني الارنهايم يعني دربي ارنهايم دربي لهولندا قش لامستردام روتردام اتريخت قال لك جاكات يا ابن زحمة مالفا يعني مثلا ياك اللي جاكي كاربكي ثابت بنخوش ترى براستي خوش بس ازولو حزتك مش برجو دما ازهر از شم جيا كينو از كسن عجرناستكم كسن جو يعني نخوش خانن اره از يعني كسد نوناستكم از دبينمكا شغل دار نتشاوي از خطة تطوير دكم بمعنى يعني باشا ياكيتيا جوانين عفريني الدياسبورا اره عفريني ونزيرا كنا رخصت انا عاجزنا بالراستي عفريني زو انتجراد من اره عفريني زو انتجراد من زو اندماج بن راسته چم كداري اندماج بن راسته لكردستاني بن زو دبنا دچن سليماني دنوا دسما هذا فيري سوراني اره دچنا دوكي وك دوكي عند اخفن يعني شنا اوروبا عيني دبنا اوروبي چند ما هندا جروبا وخورتن جوانين خورتن براستي لور اره براستي اف فكره ما دست بيكر بري تقريبا سالوني فاكي اسكاس كجوي كاسد مؤسسين اما وسلاف كي تشي مش هفايت خوانا قش واري مراجي كان هولندا ني اندر باي هولندا لا استنى الهولندا يعني اذا حمو اوروبا اره حمو اوروبا اره بس اي قش تقريبا مقر مال المانيا يعني اره فام يعني از في جروبي جلكي سر بلندن براستي ونشد كسن اما بيشي ما بينش كاس دست بيكر نعم حفت حيشت كسن يعني وك ونشد كن بيتر اما قالك تشالكيات كنت ما بيشي دا قالك تشالكي جي انا متخازن بكن ام متخازن كتشو خورت دا عفرينه دما غاز بيجمع عفرينه قالك دفكرن عنصريات بس ام تمد بيجن اريد ام تمد بيجن عفرينه نورمال بله دما ام تمد بيجن يعني دما جو مراكز كي مراكز تشتكي سركفتي بك مرام مالبات خد اسبيدك برولا عفرينه داسبيدك ام چالکی ما قالك هنا چالکی هري ام سر كارد كن جو ام تخوازن كتشو خورتد عفرينه واند مثلا دنجوان خوش به واند باش كانن برسمين يعني قالك كسد موهوب ام تخوازن وانا بيرم برشره درفته بدنوان بوار الناس كرن تو كاس اليكاريا ودك مثلا حكومه المانيا جي بلدي اليكاريا ودك نيزيك داوي تشببش برجو ما رخصت قدماندي نهم بس لبندي فرمي رسمي اليكاريا اما حمد اشتوي برسمي كيف خوشمم قالك سباس تشتا قوتنا داوي بيجي براستي قوتنا داوي استخازم قالك سباسيه سروك مسرور برزاني بكم جو از افدر فدام جو از هاتم في درج برجو از نيفان داري بوم بو حفتا كتف جروب قالك كيف خوش بوم قالك سر بلند بوم جو كردستان بفيرن جديد برجو زودا هيفيا منا جو از ورم كردستاني بس بفي درفته يعني هنا جمره خوش تربو ويا هري جرينجي كيف خوش بو سروك مسعود برزاني ديد وتجي قال لك اجي كيف خوش كيف ما بيعملي زاروكتيه ده استم تخازم تقول جروجا كوراز مازم استخازم مكتب بروستي والله خلاص تبوي وكمن تبوي كمن بعمر مازن نبيل تبوي وكمن كرديتا قال لك خوش از سركارتكم كرديتا قال لك باش يعني قلنا اكسنت ده تنع يعني كرديا قال لك باش برافو اشتغل قال لك سباس هر سركفت بي والله زور سباس مال عثمان عندما يكتيا جوانين عفرينه لدياسبورا كيف خوش بس اجي ساعات خوش شوي من جي قامش لو تماشاوان هجا دیمنکی جوان خوش جبور داوی هاتیه شاندن چند خوندکارن بچوکن زاروکن بحثا پیروز کرنا نوروزی دکن او زاروک دبیجن سالانه هزارین سالانه کسی که نکاربو داویل نوروز بینه و هر جی نوروز جشن نتویه کردان به و هر دمه اوه وره پیروز کرن کسی که نوروز اما تعریف کن نوروز روز جشن میدانه بیشتر که عاداره روزی رو کیا و آدمی نوروزی را کم نشون کسی که آدمی می نوروزی بندینه نوروز روز فهمیدن کار حدار روز شانی میدیدن نوروز
حسان محمود جی سترانکه هنرمند کردی نافدار محمود عزیز شاکر کرد ویدیو کلیبا دلیل من وکه لذا خواهاتیه کشاندن جوان کشاندنه لگوتن موزیک کنه تماشاوان هیجا ین هنرمند نافدار رحمتی محمد علی شاکر. محمد علی شاکر هنرمندی که مزن بو براستی سال 1946 لدربیسیج دایک بو در 2020 دا لقامش لو به کرونا کوچا داوی کربو. علی خلیل در هنریا و کلیپ کریه. دریل مبکه من خلاص گیدیشی بجاره دل برینکه نشاد لاتو نبین جانه دریل مبکه من خلاص گیدیشی بجاره دل برینکه نشاد لاتو نبین جانه سر پیغمد بین بارانه ده سر قره و دبن برفیده سر پیغمد بین بارانه ده سر قره و دبن برفیده لبر بحوزو بای کره هدی بیاد دمرم لبر بحوزو بای شمیه ساعت 7 جاره کدن امی لوی داری هف ببینو حتی وی دمی ببینو تخشیده و مالا و آوا و تماشاکر خاطری خەڵکینە کێ بەهێزە؟ بەهێزەوەیە قووەتی هەبێت، پارەی هەبێت، دەستهەڵاتی بەدەستەوە بێت. بەڵام کێ بەهێزترە؟ ئەوەیە کە خەڵکی لەگەڵ بێت.